جدوه و تماشاوان هجا هر کس بریارن کنگره پکک یا دوازدان شیروفت که و آنالیز دکه و بدوه دکه بگوتنه کدن ایرو روژه و سرکه بریارن کنگره پکک و آوای بجی آنی نوانه ایرو ریبر عبدالله اوجلان یکم پیاما پشتی کنگره پکک شاند و تیده هندک هستن خواه و همجی او تشتاكو او هيزدكا در حق كونغري دو همجي شهادتا رضا آلتون و علي حيدر كايتان بپار بكريه ريبر عبدالله اوجلان در حق شهادتا هر دو كادروين پیشنگ این پککه دبیجکو او پرغمگین بویا ببهیستنا شهادتا وان یانجی ببهیستنا نوچه شهادتا وان هر وکی پشتراز دکا کوده دتیکوشینا وان دموکراتیک و نتویده جهوان ای دائمی هبه ده پیام خود ریبر عبدالله اوجلان دبیجکو او بریارن کنگره پکک یا دوازدان سلاف دکه. İmralı'dan bir mesaj ulaştırdı heyetimize. پیام ریبر عبدالله اوجلان دشینا علی حیدر کایتان و رضا آلتون هاتیه خوندن به تایبت لانقره ده که جهلا پارێزەرê بیروya حقوق ya sed salê Faîq Ozgur Orel ve hate خوندن. ریبر عبدالله اوجلان di peyama xwe de dibêje hevreyên hêja me bi xemgîniyeke mezin bihîst ku Alî Heydar Kaytan û Rıza Altun jiyana xwe ji dest dane. Ez ê pişt re derbarê bîranîna her du hevreyên xwe de nirxandineke berfireh bikim. Ez niha bi rêzgirtineke mezin wan bibîr tînim. Di têkoşîna hebûna neteweyî û komünaltiya demokratîk de wê cihê wan hertim hebe. Ji bo paradîkma û sazûmaneya serdema nû wekî nirxên bingehîn ên îlhamê ew ê hetayî bi rola xwe bilîzin yan jî rola xwe bilîzin. Di têkoşîna me de wê wekî rêberên mayînde hebûna xwe bidomînin. Bi vê wesileyê ez biryarên di kongreya duwazdan a dîrokî de hatine girtin û peyamên têkildarî demên pêş bi rêzdarî silav dikin.